Exercise 1.1 question number 4 mujing si ko class 10 gini Manipur board ki ko question number 4 da hai je kai no so that every integers is ko the of the form kana ki form da leibo no 4q plus 1 ko 4q plus 2 and the or 4q minus 1 ko sida lei hai ba ko man hai je integer khuding mak se hariba sigi form sida lei hai ba se show tau hai bani ko ado koi show tau se koi na si proof tau na ba hon ba matam da ahan ba da koi every integer sama hana koi let tau sin ba mathok tai ko tau sin ba mathok tai ado koi let integer se koi a oine lower si a b any integer ko a se koi any integer ne lower si ado di matung da koi s bar ko as per Euclid's ko aduga kano si division lemma sigi matung ina ko kogi if a and b hariba a and b sina ko b se are two integers soraba are two integers soraba ko two integers soraba ado itadi kai leiba two integers already ko a equal to b q plus r hybrid natra se hybrid where sisda asai leiba r se kaino agadi 0 se dagi ko hena chawbo natraga manaba jabo oiba r se ko natraga na b dagi na pick ko b dagi pick do ba duga 0 dagi di hena chawbo natraga manaba yayab ko r se okay other next the makhada jengsi then ko then adu egadi koi ke do sige ko then integer b se sa ko gi kon b se integer ne logre ko integer b se ha natraga then ko taking hash ko magi value logo se natraga integer b dum haira se integer b se equal to 4 haina logre ko 4 haina logre adu koi ngasai gi Euclid se division kano to adu apply to sin se ko applying ko Euclid's division lemma ko hai ribasi gi Euclid's division lemma se koi apply to sin se si apply tawraba matung da koina fangadoi se kaino we get ko we get koina fangi se ko tang khala ke ko we get ko if we get koina fangi se ko sidai continue tarungi ga ma ko we get a se equal to ko a se equal to 4q plus r ne ko ngasai gi b se koi 4 loga bina sumi ko adu where r se equal to 0 oiba jai 1 oiba jai 2 oiba jai or kari oiba jai 3 oiba jai ko r se 4 oiba di yada bra yate kai gino kanda r se less than b have ni ko b de r se pick kadam ni na 4 oiba di yade ko 0 oiba jai 1 oiba jai 2 oiba jai or 3 oiba jai ko adu di r se equal to first 0 jengasi r se na kai gumba 0 oiraga di ko kai tagi yengsi ko r se na equal to 0 oiraga di ekate inkhala ke ko r se equal to 0 oiraga di sai ko gi a equal to ko 4q plus 0 ko haibidi kya tare 4q tare ko kogi ahanba 4q se fangi ko adi matung da if r sine equal to 1 oiraga di a se equal to 4q plus 1 tai ko adi matung da if r sine equal to 2 oiraga di a se equal to 4q plus 2 se tare aduga if r sine equal to 3 oiraba ko 3 oiraga di a se equal to 4q plus
3 साइन ताई को अदु r से 4q plus 3 है बदे खोइ सिदा पिरम दरे 4q minus 1 हैने पिरम बनिना सिदा खोइ कितंग समदोक्सी को कमाइना समदोक कने है कांदा 4q plus 3 है रिसे सिस हाइ बदि से खोइ करी के माना बनो 4q को plus 4 minus 1 को आइदि 4 सिदा खोइ minus 1 तौथोदि सि ताइ नत्रा ताइ को अदुदि इक्वल टू कोई नमु ngसागी 4q plus कनो से 4 से सिदगी 4 अमा कमन लौथोक्सी अदुगा q plus 1 को minus 1 साइन ताहनबा याइ को अदुदि लास्ट कोइने लाकपा याइ से कइनो सगी 4k minus 1 हाइगा सु जारे 4k minus 1 कमाइना 4k minus 1 कमाइना हाइ गइनो वेयर को k से equal to q plus 1 and log give ko q plus 1 is an karino integer amane yare ko sibole ko adudi sign toroga khoina ngasai gi khogi kano se hence ko hence kaino khoin lai se every integer ko every integer hence every integers ko khogi every integer sing se kari oi haiba is ko ngasa gi ado ko question da hagi bedo si question da hagi bisin ko every integer is ko se ko ira si ko every integer is of the every integer is of the form kari form da laiba form ko 4q plus 1 ko adidi 4q plus 2 or 4q minus 1 सिगी फॉर्म द लई हाइबसे अखोइना प्रूफ तौरे को मदि क्वेश्चन नंबर 4 से स्वाइदा लोइसलगे अदुगा क्वेश्चन नंबर 5 मुंगाइ मिनसी को